Lasso, Tabula, Zemasia. Tini yang suri Yamula, John Hill, Dovigati Daimola, Rangsuri Togashi, Datiza yang Perja Gam Sula, Rangyam Togaji, Rangla Sandila. Daran धन्यवाद मलाई परमेश्वर दा यहाँ तिनी काठमाडौँ रेगुलर दोखालामला हैन ngala मेन चाहिँ बी कमल तामाङ हो यहाँ चाहिँ मणिपुर भन्ने खाबो हो मणिपुर बिगा चाहिँ इन्डियन स्टेट हो इन्डिया लास्ट एकदम पूर्व एक्सट्रिम इस्ट एकदम पूर्व रे परतामा इन्डियालाई मणिपुर ग्याम राङचुरी फेबाजी नेपाली लास हो धेरै लानन ताङदी बिमेन्सी याङला इन्डियालाई मणिपुरी न तामाङगा लानन मला तामाङ दुगु लानन मुला मणिपुरी नै याङ बुद्धिस्ट सेम क्रिस्चियन जम्मन टोटल ला फेरि याङ जन्नै 500 घर राङ्गो मलाई याङ 500 घर ओहो लानन जिम लानन ताङजी थे इन्डियालाई मणिपुरी जुन तामाङगा मलाई थे तामाङगा ज अर्को हिलसाइसे निजी कि थेरिन मगो तामाङगा दे थेरिन हान्देमे तामाङ दुगु हैन अर्को हिल सान्दै निभो नेपाल हान्दै निभो अनि गाला मेमेला अलिकति परिचय पिन्दाखेरि चाहिँ गाला मेमे चाहिँ गाछ ताप्लेजुङ हान्दै छिम नेपाल लासो ताप्लेजुङ हान्दै सिक्किम रे निम्ब छिम अनि सिक्किम हान्दै मणिपुर रे निम्ब छिम मणिपुरी अनि दान्ने याङ मणिपुर रे निभा लगभग 60 वर्ष राङ्गो ताजी मणिपुरी तामाङगा दान्ज्याब 60 वर्ष तरी याङला परिवार चाहिँ 60 वर्ष ताजी याङला मेमे आबा दुगुला परिवार चाहिँ एकदम अरु तामाङ दुगु नै मुला लिच्छा निसिनाम चिबा दुगै मुला अनि थेबन्दा घाछा चिबा दुगै मुलताला तर तामाङ दुगु मणिपुरी मुबा तामाङ दुगु चाहिँ बेनन इसन हान्दै निभो सबै जमन जो नेपाल ग्याम चाहिँ नेपाल सिक्किम दार्जिलिङ हान्दै निभो बिमाइ चाहिँ ताते याङलाम जमन इन्डियाला नागरिक मुला जमन मुला याङ मणिपुरला नागरिक हो इन्डियाला मणिपुरला नागरिक ल लानन धन्यवाद अनि चुरी चाहिँ 2 3 4 5 दिन लागि यहाँ चुरी तिगा गिया तावस लाफरी खाबो लसो रङ इन्डियाला मणिपुर ग्याम फेपका सिजी लसो लानन ताङजी विशेष है इन्डियाला मणिपुरी हुलारिन तामाङगा मुला बेनन तामाङ दुमला थेरी अम्मै होई लसो याङ बुद्धिस्ट क्रिस्चियन याङ सबै डिग्री लासिनम लगभग 500 घर राङ्गमला याङ 500 घर चाहिँ तामाङ चाहिँ खेन मला लसो लो ठीक मला राङ्दा गए छु दुरी याकरकी बात यही के मान्छे वा इन्डियाला मणिपुर हुलारि जुन तामाङगा मलाई कि चु तामाङगा चाहिँ अर्को ग्लासी दोजी कि फेरिन थुङ्गा थेला तामाङ दुगु चाहिँ हुनबर चाहिँ चु संसारला जुनै ग्लारी नेपाली तामाङ दुगु ताजी अरु जाति दुगु ताजी त्यहाँ चाहिँ थेना सुरुवात चाहिँ नेपाल हान्दैन हो तल राङकामला त्यसले समय याङला मेमे माम दुगु चाहिँ ओनमा नेपाल हान्दैन हो गाउँ खामला नेपाल खाप ग्लासी नेपाल ताप्लेजुङ हान्दै निम्बछि याङला मेमे दुगु ताप्लेजुङ हान्दै सिक्किम हान्दै मणिपुर बियाग्लारी अनि मणिपुर चाहिँ एकदम जिया बगला ताबसला फेरि धेरै नेपाली दुगु धेरै शिवला एकदम जिया बगला अनि थेतासला फेरि मणिपुरला बेनन तामाङ दुगु चाहिँ पूर्व नेपाल ताप्लेजुङ अनि थ्यान्डे सिक्किम दार्जिलिङ हान्दै निबा तामाङ दुगु नो रङ चुरी फेपकाला उद्देश्य दा टिक ला लागि फेप उद्देश्यला विषय बिमाखेरि चाहिँ तिनी भन्दा 2-4 वर्ष गाछ मणिपुरी याङ क्रिस्चियन दुगु चाहिँ राङला भाषा हान्दै तामाङमा चाहिँ राङलन भाषा ताबसे ला फेरि राङलन भाषा हान्दै परमेश्वरलाई महिमा लाभा सेवा संगति लाभा याङसे विशेष लाभा अनि याङसे कतै त निमन्त्र पद एउटा रिक्वेस्ट लेटर दुने पिछि तर फेरि तिक आइसन याङसे बाइबल आरेबसे ला फेरि याङसे तिकै लाभा राखन फेन चाहिँ एन्ड तिक प्रुफ तिका मुला या फेरि याङसे बाइबल याङसे याङलाई यारी बाइबल आरेबसे ला फेरि याङसे तिकै ला राखन अनि 2017 रे नै बाइबल गिक स्याप्ची तामाङ गेला लासो पूर्वी तामाङ भाषा समूह ज्ञान अनुवाद लबा बाइबल गिक स्याप्ची पूर्वी तामाङ बाइबल स्याप्ची न्यू टेस्टामेन्टमा नयाँ नियम हो अनि त्यो स्यापमा चाहिँ गादा अझै एउटा मद्दत ताजी हेल्प ताजी अनि गाई अरु तामाङ दुग्दा मणिपुरले मुवा तामाङ क्रिस्चियन दुग्दा गाई बिस थला दिमरे निसिन याङला बाइबल नै थन्जिम दम याङ राङलन भाषा अन्ते सेवा संगतिलामा खास कताला अनि धेरन सेति बिसम प्रेज द लॉर्ड थेम लान तो ओहो राङला बाइबल खाइजम थेम ला तो गंजी जम्मा तामाङ लसो अनि ओके याङ ला तो ला बिसिना सबैसे सहमति पिन्जिङ छ अब एग्री ताजी हेताफला फ्री 2019 ना
सेप्टेम्बर महिनारी यहाँ से तामाङ क्रिस्चियन अर्गनाइजेसन बिसिनम संगठन की खोला जी तामाङ क्रिस्चियन गल्ला संस्था की सुरला जी ए ल ते तोरीबारी बेगलारी डेट 7 सेप्टेम्बर 2019 री यहाँ से तामाङ क्रिस्चियन अर्गनाइजेसन बिसिनम मणिपुर तामाङ यहाँ रूपतासिनम संगठन की खोला जी चुनाव चाहिँ जम्मन क्रिस्चियन तामाङ जाति के अर्को जातिमा हैन क्रिस्चियन तामाङ चाहिँ लासो अनि ध्यान दे यहाँ से फेरि मिटिङ ला फेरि अनि जेनरल सेक्रेटरी लागि चाहिँ महासचिव लागि चाहिँ गादन चुस लागि ए राङदा दिथले महासचिव लासो अनि ngay बिचिङ भुरान मुला अनि चुलाबरमे अरु खेपा दुगुसिन लागे अरु अलिक सिनियर पास्टर दुगुसिन लागे बिसिन ngay बियमा तर त्यन चाहिँ हैन दमचु एसन सुरुवात ला भो ठिकन मुला लागे छु एसन लाउ जेनरल सेक्रेटरी एसे पुइगो अनि यहाँ बिस्तारै यहाँ से गिग अर्का से यहाँ से सगब लाबन रोलासी न नासा बडा तातला अनि प्रेसिडेन्ट लागि चाहिँ डाक्टर मानु तामाङ तामाङ गोले हो लसो अनि प्रेसिडेन्ट लागि चाहिँ थिएछ पुइस बिन्जी अनि त्यहाँले फाइनान्स सेक्रेटरी चाहिँ पास्टर जोसेफ गोले तामाङ अनि त्यहाँले पब्लिक सिटी चाहिँ अनिल तामाङ गोले यहाँ चाहिँ रूप तासिनम लिडरसिप तासिनम अनि यहाँ से पैसा दुगुने यहाँ से डोनेट लारो हंजी नॉर्थ दुगुने यहाँ से डोनेट लासिनम प्रभु लागि रे लसो अनि यहाँ से नॉर्थ दुगु डोनेट लाजी अनि यहाँलाई एउटा उद्देश्य तिक मुम्बई विषम चाहिँ दम यहाँ से बाइबल अरु बाइबल खाना देसी आपके बिस्ने में से तेरा कोशिश लाजी तामाङ गेला बाइबल का दे लाना बंदा लाना तोजी रांगे एकदम तोजी अनि यहाँ से बाइबल बेंगलोर बाइबल सोसाइटी बीएसआई इंडिया इनने कांटेक्ट लाजी यहाँ से अनि त्यन से यहाँ से हम आ रहे थे बाइबल बिजी अनि यहाँ निराशै ताजी एकदम ओहो जो बाइबल गिक में स्याप्ची तर जो इथेबा बेनन तामाङ दो दम खातले यहाँ से संजोग लागे संगठन में खोला ताजी तर तामाङ बाइबल दोराबारी आखामनी अनि यहाँ से कोशिश ला फेरि परमेश्वर से आशीष पिंजे सोशल मीडिया ले अनि सोशल मीडिया री राङलन दिमला इसो पास्टर राङला दिमरी सेवा संगति लाबा दुरी भिडियो गिक खिजब लागला छि मलाई मिस्टर हुरहुर मिस्टर हुरहुर जा मलेसियार मलाई गाला बदी जैन ओके महान तामाङै बेहुन दादा लसो त्यसै शेरले जी हजुर अनि तामाङ डाटाबेस विभागिक फेसबुक क्रिस्चियन डाटाबेस क्रिस्चियन डाटाबेस ते पेज रिङाइ स्याप्ची लसो अनि फेरि एकजना यहाँ रोसे जोसेफ गोले दिवसे के गरो कमेन्ट्स लाबा मुम्बा यहाँ त तामाङला भजन किताब नै तोजी अनि तामाङला बाइबल तो अझै यहाँ से खान स्याप्ला लाना बन्दा लाना यहाँ से खान स्याप्ला बिसिनम फेरि कमेन्ट्स ला फेरि भाइ गिक से शायद त अमोस मोक्तान हो हाजिर भाइ ते भाइ से यतिक बिजु समय प्लिज कन्ट्याक्ट पास्टर मदन मोक्तान बिसिनम नम्बर छ जमा स्याप्जी गालो नम्बर लस अनि पास्टरलाई नम्बर स्याप मान्थे गाई सेपलाई थियो नम्बर अनि सेपलाई सिंगाई पास्टर दा डिसेम्बर महिना तला तिङ 2019 डिसेम्बर महिना त फोन लाजी अनि फोन ला मान्थे एकदम स्पष्टता चाहिँ अनि तामाङ बाइबल बेनन मुला बोरबर खामला बिसनाम राङसे नाला फोन अन्ते ताङलाजी हैन अनि होस्लिङ मोसेसिनाम ए बिमायनसे राङजा विषयले चाहिँ तामाङला भाषारी बबा लासो दादी तामाङ रे दादा पुरानो नेम दिला वा तेजा ताबारे बर्खर अनबदलाबन मला अनि छार नेम जुन छार कबुल बाइबल जा मला चुजा राङसे लाना बन्द लाना इन्डिया थे मणिपुर विला गोरबारी दोखासी दाती ओ लानन ताङबा ल ठीक मला त चुबा त चुरिन दानी yang दोसिङै राङला जो मणिपुरला बारे तिगा तामगे मान्छे अनि विशेषै मणिपुरी धामन तामाङगारी मुला जाति एकदम अनि चु तामाङगा जा मणिपुर इन्डियाला मणिपुरी मोका तामाङ चु अर्को यो छ केमले मणिपुर इन्डिया रि मोका तामाङ दुगो प्राय नेपाल हान्दै निबो नेपाल यो छ केमले नेपाल यो हान्दै निबो छ अनि मणिपुर रि नाला परिवार हान्दै बिमा खेरि चाहिँ नाला मेमे माम दुगो चाहिँ यहाँला ठुङसा बाफ्सा चाहिँ ओनमा ताप्लेजुङ हान्दै ए नेपालला ताप्लेजुङ लासो नेपालला ताप्लेजुङ नानै दो बारे फेरि लासो
तिरेम दोलामान मुलाङा तिलारी अनि नेपाल ताप्लेजुङ हान्दै सिक्किमरी निम्ब चाहिँ हामीलाई मेहमान दु सिक्किम लासो सिक्किम इन्डिया स्टेट रे अनि सिक्किम हान्दै मणिपुरी दोजी लासो दोजी ए परङै दोजी लासो ngay rangda orgo tamgi ngi manipuri ja lagbag jamman lachi christian non christian lachi tamang kari jana sange munda मणिपुरी दान्डे मणिपुरी कादे तामाङ दुम नेपाली नै खासी दिन चाहिँ अनि दान्डे मणिपुरी चाहिँ याङ तामाङ दुगु लगभग बुद्धिस्ट अनि याङ क्रिस्चियन दुगु कम्बाइन ला फेरि लगभग 500 घर राङ्गो चाहिँ मलाई 500 धुरी घर धेरै नि थेनङ रे क्रिस्चियन गा जका दे संगे याङ क्रिस्चियन दुगु मणिपुरी दान्डे 500 घर नोंग्री याङ ओस्पन 100 घर राङ्गो चाहिँ क्रिस्चियन हुँदा ओ 100 घर राङ्गो लानन प्रभु त धन्यवाद ताकै अनि विशेष चाहिँ दार्याम रंगनीला योजना रे जो तामाङ बाइबल थे दोमे जे तिक्लाब योजना तामाङरी रंगन भेरी भाषारी अब संगत सुर मुलगी तिक मल रानी योजना सबै भन्दा घाछमी निसिनम हाजेङ भन्दा हाजेङ टेस्टिमोनी चाहिँ फेरि पाङ त होला तामाङ दुगुता जो चाहिँ ख्रीष्ट येशूले खाबारे बुद्धिश्री मुला अनि थ्यान्सी चाहिँ ह्याङ द आरोपतिक युवमला समे एनिदम क्रिस्चियन ताजी विदेश रि चियमला याम्बुरी नै आरे नि विदेश रि मुला अनि विदेशले धर्म किनबसलामा दम एनसे राङला भाषा संस्कृति सबै मिलेछि आरोप लामला अनि थेतासलामा फेरि दम चाहिँ ह्याङ निसिनम चाहिँ चुच्याउ ह्याङलन भाषा आन्दे बाइबल मुला भाषा मुला अनि चु चाहिँ भुरा भुरी आन्दे खेपा कानबा दुगुसेन गोबा खला भाषा मुला दानले मणिपुरी मुवा बुद्धिस्ट दुगु थेन्दा आजियाबी होइन तर थेन्दा छेउै मुला त्यो छेउै चाहिँ टिबिटियन भाषा आन्दे हो अनि त्यो टिबिटियन भाषा चाहिँ सबै द आखामला जम्मासे आगो बा त्यो कुनै ट्रेनिङ लाबसे चाहिँ गोबा ट्रेनिङ आलाबा चाहिँ आगो बा तर ह्याङला तामाङ ल बाइबल चाहिँ बेनन चाहिँ गभर्नमेन्ट जम्मा गोजी अनि ह्याङला तामाङ बाइबल चाहिँ दम ह्याङ तामाङ क्रिस्चियन दुगु चाहिँ भाव होइन जम धन तोर थोन पनि तामाङला अब भाषण थेनङ रिन मला परमेश्वरले वचन मन थेनङ रिन मला आमेन अरे याङला वंशका दे याङला कोलगासी जम्मासी तामाङ दम गो बताइ हो अनि थे बुद्धिस्ट का लागि थियो अनि याङ क्रिस्चियन का लागि चाहिँ याङला एउटा तामाङ क्रिस्चियन अर्गनाइजेसन न याङला उद्देश्य यतिको विषय चाहिँ प्रत्येक मण्डली रे तामाङ क्रिस्चियन दुगुसे राङला भाषा आन्दे परमेश्वर द महिमा लाबर सेवकाई लाबर म्याङतोला त्यसले चाहिँ परमेश्वर सिपिन भाषा हो चाहिँ राङला भाषा आन्दे परमेश्वर महिमा लातोला अनि त्यो बाइबल दुगु चाहिँ प्रत्येक क्रिस्चियन दिम रि याङ दोन लाबा याङला तामाङ क्रिस्चियन अर्गनाइजेसन न उद्देश्य चाहिँ थियो अनि क्रिस्चियन देन आता न बुद्धिस्टले दिम रे नै याङ त्यो बाइबल चाहिँ दोन लाबा परमेश्वरले वचन दोन लाबा उद्देश्य लासो सुचिया याङला बाइबल राङलान लेंगवा आन्दे राङलान तामा आन्दे तिनी बाइबल खाबला मला लासो राङदाङै अर्को ताम के मान्छे विशेष चाहिँ इन्डियालाई देऊ त मणिपुर बिप्लारी तेरि तिक जातिमा तामाङ चाहिँ किन मलाई कि अर्को जातिका दिन थुकन मलाई मणिपुर बिबगलारी तामाङ दुगु मुला अनि थान्डे घानबा ज्यार्जी दुगु मुला अनि राई लिम्बू अनि गुरुङ मगर जमन मुला वटी जा विशेष धर्मला बारेरी जाकी ताम्बाङ दमा वटी क्रिस्चियन बडी मुला कि अरु जाति फेरि चाहिँ ह्याङ बिगे एकदम याङ नेपाली समूह नोङ चाहिँ नेपाली नोङरी चाहिँ याङ तामाङ दुगु राई लिम्बू गुरुङ मगर दुगुन क्रिस्चियन धेर मला अनि तम थिए मणिपुरला मूलवासी मणिपुरला इन्डिजिनियस दुगु चाहिँ नागा कुकी दुगु चाहिँ 100% क्रिस्चियन हो जमन क्रिस्चियन हो थेरला बारे जागी पाङदोमा दे थेरला ओजका दे जमन क्रिस्चियन सेवा संगरी जा लागिरेला कि छोटो भाषा लाल्दा मणिपुरी चुस्पो मुम्बा नाचा ब्रिटिश दुगु चाहिँ क्रिस्चियन सोबो मणिपुरी चाहिँ अनि 1901 रे विलियम पेटी ग्रुप बिबा ब्रिटिश मिशनरी हो फेनि सिनम चाहिँ ओखरुल बिगा ग्लारी सेवा समिति लाजे अनि ताङखुल नागा दुगु आछा क्रिस्चियन ताजी अनि ताङखुल नागा से कुकी दुगु त क्रिस्चियन प्रचार लासे क्रिस्चियन सोजी बिस्तारै लान अनि थेन्से चाहिँ गिकुन भाषा रि मणिपुरला प्रान्त भाषा स्टेट ल्याङ्ग्वेज रि थेन्से परमेश्वरलाई महिमा बाइबल मुम्बा तर लिच्छा ज्ञान चाहिँ लगभग 20 वर्ष 30 वर्ष लिच्छा चाहिँ राङला भाषा कोकिला सुरलाबा हालेलुया प्रभु त महिमा ताकै यति राङनी चाहिँ थ्यारी जुन तामाङ क्रिस्चियन अर्गनाइजेसन चाहिँ ngei ji bisam
so purbi tam bhasa sama yangla tamangla team mula ngaja विशेष चाहिँ ngaला घे बिर्जा परमेश्वरलाई वचन थोनमा वचनका धोनला डिस्ट्रिब्युसन ला बगे हैन अनि विशेषले चाहिँ तामाङलाई घुम्री सेवाला भइन रांगने सिंह यही बिसम गनि थेर निसी अब तामाङले बाइबल पढबला बा होबा सियाबा प्रभुलाई महिमाला बगेका छन् गनि लोपर तयार मला तर रांगने से गन्दा इन्भाइट त जिबिसम एकदम इमानदारले जिबिसम धेरै खुसी त जी 100% yang invite lala एकदम आशा मलाई धन्यवाद थेगलारी परमेश्वरलाई लानन महिमा ततोला अनि जो मणिपुर मुला नि थेपन क्या छे तितला मणिपुर चाहिँ इन्डियन स्टेटला अन्तिम ताजी हैन अनि मणिपुर हान्दा के चाहिँ म्यानमार हजुर विदेश ताई म्यानमार पासपोर्ट भिजा लगाउतामा चाहिँ लागि अनि म्यानमार हान्दा थाइल्यान्ड क्याम्बोडिया भियतनाम मलेसिया ओहो अनि थे म्यानमारिन तामाङा मुन्दलवा म्यानमार विभागलारी मेचिना विभाग स्टेट मुला म्यानमार रि अनि याङला मणिपुर हान्दा थे मेचिना विभाग स्टेट रि चाहिँ निरे लगाउतामला निरे लगाउतामला थेरी चाहिँ तामाङ दुगु बेनन मुला रो ngay social media Facebook हान्दैन ngay ताम ताजी थेरी थेरी स्याप्जी लासो स्याप्जी अनि तामाङ दुगु बेनन मुला रो अनि थेला तामाङ दुसे चाहिँ रांगला भाषा चाहिँ आसेबा अनि तिरेम थेरी नै गादा निलमान मुला निसी याङसी दारेम रांगला भाषा लोतोजी भाषार म किताब पढ्ला बुन्दोजी हैन हुन्छ ताला लान धन्यवाद मला राङसी अब राङदेन छाम स्याप्सी दिनिङा लान ताङ मला मेन गादा एकदम खुसी गाजा मदन मुक्तानी न हैन एकदम न खुसी दाजी राङला स्याप्सी लसो थाबोला जय मसिया